Pasukan militer Israel mengatakan bahwa mereka telah memulai operasi darat di barat daya Lebanon Selasa 8 Oktober 2024. IDF memperluas serangannya ke zona baru setelah 1 tahun berperang dengan Hizbullah. Operasi itu dilakukan IDF di tengah desakan dari PBB untuk sebuah solusi diplomatik. Dikutip dari Al Arabiya, selain melakukan operasi di jalur Gaza, Israel juga merambah ke Lebanon. IDF menyerang situs-situs milik militan Hizbullah yang turut mendukung Hamas. Israel resmi memulai operasi daratnya di Lebanon sehari selesai peringatan 1 tahun Perang Gaza. Lewat cuitan X-nya, IDF menyatakan bahwa pasukan divisi Hempetz termasuk Brigade Karmeli dan Brigade Iron Fist memulai operasi darat terhadap infrastruktur Hizbullah. Divisi Hempetz sendiri merupakan divisi cadangan pertama yang diterjunkan dalam pertempuran di Lebanon Selatan sebagai bagian dari operasi Northern Arrows. תחנות מנפץ כאן קודקוד, בלילה הזה נפלה בחלקנו הזכות לצאת למשימה בעלת חשיבות נעלה, להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון בכדי שאלו יוכלו לשוב לבתיהם. השבוע הזה מזכיר לנו ביתר שאת את חשיבות המשימה שלנו והשליחות שבה. היום לפני שנה פתח האויב הארור במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, קשישים וגברים. השבוע, לפני 51 שנים, בעיצומו של יום הכיפורים, כוחות אויב ביקשו לאיים על קיומה של מדינת ישראל. והיום אוגדה 146 וחטיבותיה יוצאות למשימה מורכבת ומאתגרת, אך אני סמוך ובטוח שעם הניסיון שצברתם, העוצמה האדירה שאתם מביאים והערכים שהם נר לרגלינו, ננצח את האויב האכזר ונשמידהו. האויב חשב שזאת תהיה מלחמת התשה, שיתקוף בשטחנו וירפה את ידינו, אבל אנחנו נתקוף ונפגע בו בעוצמה רבה. נצא לקרב החשוב וההכרחי הזה, תוך שנזכור את אחינו ואחיותינו שחירפו נפשם ואת אלו שטרם הושבו לחיק משפחתם. הלילה יחוש האויב את כוחה של אוגדת המפץ וכוחו של צה"ל כולו. תחנות מנפץ כאן קודקוד, צאו להתקפה, סומך עליכם, סוף. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.